Radio Kosovo, drugi program. Prokult. Emisiju priprema Meliha Murić-Januz. Dragi slušatelji, ovo su talasi Radija Kosova, 2 program na bosanskom jeziku. Nastavljamo dalje, slijedi naša redovna sedmična emisija Prokult. Večeras imam čast da ugostim jednog istaknutog borca za osnaživanje žena, osobu koja se već duži niz godina bori da podigne svijest žena u smislu da pokaže da žena može biti ekonomski nezavisna, da može podjednako donositi odluke i biti ravnopravna u društvu. Večeras sa nama gospođa Sanija Murati iz Prištine. Dobro nam došla. Dobro večer, hvala na pozivu Meliha i lijep pozdrav svim slušalcima. Da krenemo od onoga što je najsvježije, a to je da ste zajedno sa ženama preduzetnicama iz regiona osnovale regionalnu organizaciju za osnaživanje žena sa sjedištem u Prištini. Pa recite nam konkretno o čemu se radi. Upravo tako, 11. ovog mjeseca imali smo skupštinu osnivačku ovdje u Prištini. Ja se posebno osjećam ponosnom zato što je cijela ta inicijativa u stvari potekla sa Kosova, odnosno iz naše nevladine organizacije NGO Lady. Veliku podršku smo imali od gospođa Fete Jahjaga i koristim ovu priliku da kažem ne samo ovaj put, nego kad god smo nešto radili i kad god smo je pozvali, ona se odazvala. Tako da zaista veliko je ljudsko hvala. Šta se desilo? Ja sam godinama, radeći posao koji radim, imala priliku da upoznajem predivne, veoma jake i sposobne žene svuda u regionu i svaki put prilikom tih susreta je bila priča mogli bismo nešto zajedno, trebali bismo nešto zajedno, imamo veoma slične probleme, imamo veoma slične potrebe i jednog dana sam rekla ok, hajde da više ne pričamo, hajde da zaista to napravimo. Pozvala sam sve te ženice koje lično, kažem, opet poznajem, koje žive u Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Lady je sa Kosova i dogovorile smo se šta i kako, dogovorile smo se da pokušamo naše probleme podijeliti jedna sa drugom, da probleme naših žena podržimo i nađemo rješenje za njih na način da iskoristimo iskustva koje imamo u regionu, da se srećemo češće, da napravimo razna istraživanja, recimo u Crnoj Gori postoje određeni problemi, u Srbiji postoje neki drugi, u Bosni postoje neki treći, na Kosovu opet različiti i hajde sada ona zemlja i one žene koje su najjače u toj sferi da podrži, da pomognu žene u ovoj drugoj zemlji. Sve te žene su oduševljeno prihvatile sve to. Ono što želim reći vezano za njih da svaka od njih je u stvari započela život i posao sama, isto kao i ja. Dakle, nisu to neke priče u smislu neko je stajao nama iza leđa pa smo mi nešto kroz život uspjele, nego je svaka od njih sopstvenim snagama započela, okupila veliki broj žena kao što je napravila i Lady i ima izuzetno veliki bagaž iskustva na svojim leđima i veoma su spremne na saradnju. Sanja, reci nam na kojim konkretno ćete projektima raditi, znači koji će biti vaše aktivnosti? Aktivnosti su različite. Ovog momenta ne bih govorila ništa o projektima ćemo govoriti onog momenta kad započnemo. Prvi cilj je istraživanje svih problema žena u regionu, zatim toga na osnovu tog istraživanja, na osnovu realne situacije na terenu, radit ćemo i na projektima. Šta vas je motivisalo znači da osnujete tu regionalnu organizaciju i koliko je po vama važna ta koordinacija i razmjena iskustava? Motivacija je u stvari potreba. Nikad se nije desilo da moje kolege ili ja sjednemo i da razmišljamo koji projekat da napišemo. Sve ono što smo mi do sada radili, što trenutno radimo je u stvari proisteklo sa terena. Proisteklo je iz realne situacije u mjestima, u gradovima, u selima, sa prostora na kom živim. U nastavku, poštovani slušatelji, da čujemo i nekoliko preduzetnica iz regiona o osnivanju ove regionalne organizacije. Slušamo Reisu Hodžić iz Bosne i Hercegovine ispred Udruženja za razvoj kompetencija Skills i Jasminu Savić, inače rođenu u Prizrenku, a koja od svoje 15. godine živi u Kragujevcu. I Love Balkan je izabrao način na koji će uspjeti jer će omogućiti ženama prije svega da uče, rade i stvaraju bolje prilike, kako za sebe, tako i za druge. Vjerujem da će ovaj projekat, uistinu to od srca vjerujem, da obezbijedi ženama ulogu koja im po prirodi pripada, onu koju svaka žena zaslužuje. A to je priliku da bude primijećena, da bude poduzetna
i da žena bude vrednovana kroz vlastiti rad. Potencijal ženskog poduzetništva je kapital koji je afirmisao neke nove resurse u današnje vrijeme, jer je primijećen kao kapital i potencira se na ženskom poduzetništvu, jer stvara upravo uslove za bolju budućnost. Jednoj ženi i svim ženama. Upravo u tome i leži snaga I Love Balkan i projekta i tima, jer sistem vrijednosti koje žene poštuju ne poznaje granice i prepreke. I to je ono što ženama daje uspjeh. Mi smo ovdje se okupile, mi žene, da pokažemo da su žene ono najbolje što Balkan ima, jer nas sve muče iste brige, sve želimo da poboljšamo položaj svih nas, jer su žene htjele da priznamo ili ne na našem Balkanu na margini. Na nama je da kroz zajedničke projekte poboljšamo položaj žena, da uradimo sve da naše ćerke, kako reče Sanija, jednog dana malo bolje žive nego što mi živimo. Bile su to Reisa i Jasmina, članice regionalne organizacije za osnaživanje žena. U nastavku idemo na jednu muzičku pauzu, a zatim se ponovo vraćamo u studio Radija Kosovo kako bismo nastavili razgovor sa Sanijom Murati. Higher consciousness. That we love me. Reach higher. Higher consciousness. Riječ po riječ, sjedimo li tu je tvoj dom, daleko su Istanbul i Beč. Sjedimo li tu je tvoj dom, daleko su Istanbul i Beč. Sad si mali tu na raskršu, svi su pametni, svi šapuću. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Furaj mali sam sredinom, furaj mali to, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude. Furaj mali sam sredinom, furaj mali to, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude. Pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude, pa šta bude, neka bude. Reach higher. Higher consciousness. Reach higher. Sad si mali tu na raskršu, svi su pametni, svi šapuću. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Ti ne vjeruj nikome na riječ, svaki korak sam moraš preć. Furaj mali sam sredinom, furaj mali tom, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude. Furaj mali sam sredinom, furaj mali tom, dolinom Bog te čuvati, pazi ljude pa šta bude, neka bude. Pa šta bude, neka bude, pa
Radio Kosovo, drugi program. Prokult. Emisiju priprema Meliha Murić-Janus. Dragi slušatelji, nastavljamo dalje sa našom emisijom Prokult. Da podsjetimo, večeras je sa nama Sanja Murati iz Prištine, a kao što smo istakli na početku, ona je predsjednica nevladine organizacije Lady, koja funkcioniše već duži vremenski period. Sanja, reci nam koliko članova broji organizacija Lady i na čemu trenutno radite? Lady je osnovana 2005. godine. Ima je već dugu istoriju za sobom. Ono što bih ja htjela pomenuti jeste da jedan projekat, veoma često me ljudi zaustave u gradu i pitaju jel vi proizvodite kolače? Ne, Lady ne proizvodi kolače. Radi se o jednom projektu koji je davno počeo i koji se završio sa veoma velikim uspjehom. Dakle, u vrijeme kada smo mi započinjali 2006. godine negdje otprilike, u Prištini su postojali samo slastičarne Lucija i Felini i danas, kao što vidite, na svakom ćošku, ne samo Prištine, nego cijelo Kosova, vi možete naći izvanredne kolače. To je projekat koji je, i te ženice koje rade, je projekat koji je potekao samo inicijativno iz naše nevladine organizacije. Sve te žene su trenirane kod nas, one sposobnije i koje su imale preduzetničkog duha su otvorile same svoje slastičarne, svoju proizvodnju. Ove drugi dan danas rade recimo u Albiju ili rade u Prince Cafe ili bilo gdje se okrenete po Kosovu. Veliki broj žena zbog nemogućnosti da nešto same otvore i danas rade po kućama. Tako da mogu reći da je to jedan od izuzetno uspješnih projekata. Zahvaljujući tom projektu ja sam imala i priliku da putujem u Ameriku na International Visitor Leadership Program 2009. godine gdje sam radila, program je bio Women and Entrepreneurship, dakle žene i preduzetništvo u društvu sa 22 žene iz cijelog svijeta i mogu reći da je to također bilo nevjerovatno iskustvo za mene. Ne samo što mi na ovim prostorima imamo slične probleme, recimo do tada nisam imala priliku sa ženama s različitih kontinenata sjesti, pričati i raditi. Meni je bilo otkriće da u principu sve mi žene zaista imamo slične probleme. Sve smo majke, sve smo tada pričale o edukaciji svoje djece, o prokletim ratovima koji su svuda, o strahovima, o ekonomskoj nesigurnosti. I ja ću sad iskoristiti priliku da našim slušateljima ja postavim 2 pitanja na koje ne očekujem odgovor, nego samo bi zamolila sve vas koji slušate da se zamislite. Prvo pitam žene, da li bi one voljele da sutra vide svoje ćerke u našim cipelama? Ja moje ne bih. Ja bih voljela da moje ćerke vidim na puno boljim pozicijama, puno sposobnije i da ne misle šta će one spremati svoje djeci sutra za ručak. A sada bez razlike pitam i muškarci i žene. Kakvi smo mi ljudi i šta mi ostavljamo u amanet našoj djeci? Strahove, probleme, opet ekonomsku nesigurnost. Svi mi imamo ograničen rok trajanja. Meni je vremenom, kako punim neke godine, pojačava mi se i osjećaj odgovornosti kao čovjek. I pozivam sve vas, a znam da vas puno ima tu odgovornost, da se vratimo onim ljudskim, onim iskonskim stvarima, da budemo dobri ljudi, da radimo pošteno, da podržavamo jedne druge. A žene, ako vi nećete podržati jedne druge, ko će nas onda podržati? Jednim dijelom si odgovorila na moje sljedeće pitanje koje sam htjela da ti postavim. Godinama težiš i okupljaš žene oko sebe, prvenstveno žene kojima je potreban posao i kojima je potrebna pomoć i ekonomska nezavisnost. Šta te je podstaklo na takav poziv? Znači, ovo je, mogu slobodno reći, jedna vrsta misije. Ovako, prvo ja sam sama kroz život imala svakakva životna iskustva, veoma teška. Preživjela sam rat, preživjela sam gubitak voljene osobe, preživjela sam čak i kancer, preživjela sam veoma teške bolesti svojih roditelja, preživjela sam, ne znam šta sve nisam, i zemljotres kao dijete. I toliko puta kroz život mi je trebala nečija podrška. I onda sam stala i rekla, ok, a zašto ja ne bih mogla biti taj neko ko će davati podršku? Cilj je bio pomoći meni, mojoj djeci i ljudima oko mene. Taj krug se jednostavno nekako širi. Kako god okrenete, po pisanim pravilima, po zakonima, ljudskim ili božjim, mi smo dužni pomagati jedni drugima.
Mi smo dužni misliti jedni o drugim. Meni je žao što sve manje ljudi misli o obrazu, sve manje ljudi što su se kriteriji promijenili. Voljela bih da sve to izgleda malo drugačije. Demokracija je nešto drugo i demokracija nema veze sa obrazom. Voljela bih da, bez obzira na sve, mi imamo, koliko god imamo za neke stvari nazadnu tradiciju, za neke stvari je ta tradicija izuzetno dobra. Dajte ljudi da se malo presaberemo. Ja opet kažem, voljela bih da u amanet našoj djeci ostavimo sigurnost, da im ostavimo neko ljepše sutra. Ja često radim sa mladim ljudima i kažem im na treninzima, kažu teta Sani ovdje nema budućnosti, teta Sani idemo mi dalje. Ja kažem ok, nemamo zakone, nemamo dobro regulisanu državu, svi se nešto bunimo. Odakle sve to potiče? Sve to potiče od pojedinca. Ako ti kao pojedinac se trudiš da u svojoj familiji dovedeš stvari u red, puno familija čine jedno naselje, puno naselja čini jedan grad, puno gradova čini jednu državu. Ja toj djeci isto često kažem, šta ste zadnje vi napravili kao ljudi, volonterski? Neko je nekada davno mislio o nama, neko nam je doveo vodu u kuću, neko nam je asfaltirao puteve, neko nam je osvijetlio grad. Nije u životu sve ono što je plaćeno. Postoji i ta ljudska obaveza i mislim da svaki čovjek treba da se zamisli iz kog razloga ja uopšte živim na ovoj zemlji. Ja mislim da sam ja našla moj razlog. Također, poznato je da ste učestvovali na brojnim konferencijama, dobitnica ste mnogih priznanja i nagrada. Koje priznanje vam je najdraže? Znači, šta vam je u ovom poslu najdraže bilo što ste ostvarili? Emotivno mi je najdraže kada sretnem neku ženu za koju znam, a bilo ih je jako puno, da su dolazile plačući i brinući šta će dati sutra svom djetetu da jede. Kad ih vidim da rade i kad vidim da više ne brinu o tome. To mi je onako duševno najveća nagrada. Ona druga fizička nagrada je pismo od sekretare Clinton, jer mi je izuzetno drago da jedna žena na toj poziciji uvidjela i našla moment da napiše jedno pismo zahvalnosti za sve ono što radim za žene Kosova. I eto, na samom kraju, Sanja, da li bi imala neku poruku za sve naše slušatelje, prvenstveno žene? Ja veoma često kažu mi ne znamo kako, ne znamo odakle da počnemo, ne znamo šta da radimo. Ja samo kažem, prije 13 godina ja nisam znala riječ albanskog. Znala sam reći samo dobro jutro, laku noć, dobar dan. Inače, vi potičete iz Crne Gore, ili tako? To je veoma teško i veže se sa ovim projektom I Love Balkan. Ja sam živjela svuda, radila svuda, rođena u Budvi u Crnoj Gori, zatim školovala se u Kotoru, u Sarajevu, putovala, radila nekada i u studiju B u Beogradu, tako da zaista, ako me pitate šta sam, onda sam Balkanka. A što se tiče poruke, samo hoću reći, ako sam ja mogla nešto postići, onda sigurno može svako. I poruka za sve nas je da se potrudimo da budemo malo bolji ljudi. Hvala puno, hvala što si izdvojila vremena i došla kod nas znajući koliko si zauzeta i koliko imaš obaveza. U ime redakcije programa na bosanskom jeziku želimo ti puno uspjeha u svim zacrtanim ciljevima i projektima. Najljepša hvala, Meliha. Ja se nadam da je i ovo također početak jedne velike lijepe priče koju ćete vi pratiti. Poštovani slušatelji, bila je ovo Sanja Murati iz Prištine, čelnica nevladine organizacije Lady i osoba koja je pokrenula osnivanje regionalne kancelarije, odnosno organizacije žena preduzetnica iz regiona. Ostanite i dalje uz program na bosanskom jeziku. Bila je ovo emisija Prokult. Da sam ja netko, pozvao bih sve dječake, dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci. Da sam ja netko, svim majkama bi izbrisao bore, učinio da očevi ih vole.
davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruže zemlji poklanjali. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Da sam ja netko. Svim majkama bi izbrisao gore, učinio da očevi ih vole. Davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život propinjali, sve bi ruže zemlji poklanjali. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako